Dakle, najmanji broj koševa u ovoj trećoj četvrtini. Philadelphia ipak uspjela smanjiti sa 10 na 7 razlike. Mali kviz. Prvi skakač u Sixersima je čovjek koga vidimo leđima. Mutombo, 9 skokova. Međutim, još jedan igrač ima 9 skokova. Razmislite ko bi to mogao biti. Mutombo 21 koš, Iverson 21 koš i u tome su poravnati. Mutombo 9 skokova, Iverson također. Potpuno poravnati obojica u skokovima i koševima, s tim da je ipak Iverson potrošio 23 lopte, Mutombo 13. Snow. Iverson. I hoće li proći? Ne. Međutim, iz odbitka ipak Iverson. I opet penetracija, prolaz i bacio se na ruku Orija, iznudio osobnu. I po prvi put će Iverson na liniju slobodnog bacanja. Do sad je izvodio samo ono jedno nakon tehničke pogreške Horasa Granta. Kako prolazi Iverson, nevjerojatno. Ono što je svakako ohrabrujuće za Sixerse u trećoj četvrtini, nisu se bitno približili sa 10 na 7 razlike, međutim limitirali su Lakerse na 18 koša. Sada je šut jedne i druge momčadi pao ispod 50%. Shaquille O'Neal 9-8 slobodna bacanja, a Iverson evo tek ova prva. Bryant, i on se malo zagubio. Lou. Ne ide trica ni jedne ni druge. Sixers imaju 1-5. Ostavljeno za Mekija. Traži svoju loptu Hill. Tu je Grant na njemu. Zašto ne bi Hill to zabio? Da. Da i on malo da doprinos. Hill prvi njegov ubačaj iz igre. Sada je bar na prosjeku iz prve dio utakmice. Na svakoj utakmici ima barem jedan pogodak. I evo nas. 4-0 Philadelphia, plus 3 Lakersi. Izbačen Ori iz prostora. Ono lopta Grantu, važna krađa. Ori, da, kao iz vremena Houstona, jedan bljesak. Orija prerijedak, plus 6. Treća trica. I svaka treća im ulazi. Nema, ima i lopta ipak Sixersima. Tyron Hill se lijepo zagradio u odnosu na Orija, ali i osobnu napravio. Klasično razvrtanje. Mutombo ide. Mi smo to molili malo ranije već. Ovo rade svi centri. Da li to znači i povratak O'Neala? Mislim da bi nema nikakvog razloga da Mutombo dvojac je opet tu. Dakle, nije bilo razloga po meni izlasku Mutomba dok je Shaquille bio prisiljen izići i Mutombo bi sasvim sigurno preko Granta zabio više. Lou. O'Neal, Mutombo. Nema koša. Raja Bell. Snow. Iverson. Poslao je Lua neku drugu, ali nema koša. Međutim, Ori je igrao zadnji. Ne, međutim, lopta za Lakerse. Mislim da je Ori igrao zadnji. Show. Će do kraja. Kad ga puste, ako nije ušlo. Mutombo sada dvocifren u uskoku. Prošla je ova lopta. Raja Bell. Brian Shaw u igri. Brian Shaw koji je u jednom dijelu karijere bio igrač Sixersa u pola sezone 1997. 98. godine. Isto učinak klupa, istek vremena, da vidimo, pokušat će tricom. Nešto se spiralo ranije. Bell osobna. Bell držanje.
Evo one lijepe lopte za Rađu Bela. Odlična asistencija Erika Snova. Da, i Zoo Morning. Problemi, bolest tijekom cijele sezone. Obojica neslavno ove sezone. Alonzo Mourning bolestan, propustio praktički cijelu sezonu, vratio se u play-offu, međutim Miami počišćen iz play-offa već u prvom krugu, a Pat Ewing i njegov Seattle nisu ni došli u priliku da igraju doigravanje. +4 Lakersi, 9 minuta do kraja. Srijeda na četvrtak u 3 i 5 minuta utakmica broj 4. Također u istoj ovoj dvorani. Sjećam, format je 2-3-2. Šta kažu Japanci? Opet svi su čini se poklonici Sixersa. Slučajno ili ne, ali doista se NBA.com opuštaju samo e-mail poruke u korist Sixersa. U sezoni u veljači Sixersi su ovdje u First Union centru pobijedili Lakerse. Rezultat je bio 112-97 uz 40 koševa Allena Iversona. Tada još nije bilo Mutombo. Bila je to jedna od posljednjih utakmica Tonija Kukoća u dresu Filadelfije. Zabio je 8 koševa. Je odigrao. Da. Iverson 23 koša, Mutombo 21, a obojice imaju po 10 skokova. S druge strane, Kobe Bryant 28, šut za sada 12-27, Shaquille O'Neal 24 i 9 skokova. Međutim, i 4 osobne pogreške kao i Derek Fisher. S druge strane, jedino Tyron Hill nakon one osobne greške u napadu ima problema s osobnima. First Union Center, Filadelfija, grad američke deklaracije nezavisnosti, engleski grad zbog doseljenika i tipičan i europski grad po arhitekturi. Ovo je ona trica Roberta Orija. Ori trice gađao je 2-2. Jedino je još Tyronn Lue uz njega pogodio tu treću tricu. Ovo je krasno. Još je dobio udarac Orija, ali sada važna rola Orija za +6 Lakersa. Iverson našao je Tyrona Hilla, međutim ovaj promašuje zicer. Sa 4 osobne, tu Fisher se vratio, sa 4 osobne igra i O'Neal. To može biti važno. Mutombo, O'Neal, simultanka O'Neala. Ostali su bili promatrači. I 26. koš. Mutombo se ne mora čuvati, ima i dalje 2 osobne. Pogodci iz drugog napada. McKee. Tyron Hill, ne, 2 put za redom je Tyron Hill promašio. Hill šut 1-7 na nivou prve njegove utakmice. Bravo, Rađa Bell. Sjajno zaustavio Bryanta.
I ušao u ljude. Osobno pogreška Briana Shawa. Iverson. Ljutit Allen Iverson u situaciji kada su se još više mogli približiti za onaj zicer i zakucavanje Tyrona Hilla. Ona odlična, evo, te asistencije Allena Iversona i promašenog zakucavanja Tyrona Hilla. To bi mu Tombo zabio. Cap pod obručima Shaquille. Iverson slobodno bacanje broj 4 i četvrti njegov ubačaj. Tyron Hill potpuno indisponiran što se tiče napadačkog učinka. Šut 1-7, nije puno bolje ni u napadačkom, u skakačkom dijelu, samo 2 skoka. Promašaj Iversona. 7 razlike. Fisher. Ponavljam, dvojica sa 4 osobne u Lakersima. Od toga O'Neal 2 u napadu. Unutar par sekundi. Bryant, prekršaj Raja Bell. Istek napada je bio. Istek vremena. Naravno, kao i u 90% sličnih situacija uvijek ima kontakta. Pogodak broj 29, Kobe Bryant. I 30, a to je dobar put za Lakers. Čim Kobe Bryant ubacuje preko 30 koševa, onda su Lakersi vrlo blizu pobjede. Pogotovo kada je Shaquille O'Neal na 26, kao sada. I jedini čovjek koji može napraviti prekretnicu, preokret je... Može li? Da. Oteo loptu Snow, fenomenalan potez Snowa. Nevjerojatna krađa. I evo sad opet uragan za Sixerse. Predah prije novog naleta. Kobe Bryant 29, odnosno 30, O'Neal 26, Iverson 25, ali mu nije još na ovom kompjuteru upisana ova trica. Kraj Fishera. Prva njegova trica. Pogledajte spretnost Erika Snowa. Odličan potez Erika Snowa i potez koji je podignuo kompletan First Union centar na noge. Svakako još vrućija i dramatičnija završnica. +6 za zadnjih 7 minuta. A zašto ne i produžetak? S obzirom da je pozno vrijeme, da vas malo probudim, pismo majci u Zagorje, Phila Jacksona, poznatog po izmišljenom upravo važnom napadačkom dijelu, trianglu.
Poznata ekipa Phila Jacksona, odmah je on sa sobom u Lakers-e doveo Texa Wintera, svog pouzdanog suradnika iz Bullsa. Tu je i Jim Clemens također, čovjek koji je bio pomoćni trener Bullsima. S druge strane, Larry Brown na klupi. Jedno je ostavio Dada Bagarić kojeg čeka vruće, naporno ljeto nakon vrlo naporne sezone s prosjekom od 7 minuta u jednom 30% utakmica. Bagarića kojeg nema na reprezentativnim popisima niza akcije u Turskoj. Formalno je na popisu za svjetsko prvenstvo mladih u Japanu, međutim male su ili konkretno nikakve šanse da Bagarić bude s mladom reprezentacijom. plus 6 Lakersi, 7 minuta do odluke. Vidjeli smo pomoćnike Phila Jacksona. Larry Brown na klupi Sixersa ima čovjeka s kojim su 1983. godine osvojili naslov, tada baš pomeli Lakerse sa 4-0, Morris Cheeks. McKee, Iverson, uvijek otvorena lijeva strana. Fisher u problema sa prekršajem. I osobno u napadu. Je. Čekao je, gledao sudac iz blizine i kao čekao taj potez. Pritisak Iversona, puno puta i to on radi, ta razgrtanja kao i on u napadu. Da je previše i previšaja i na njemu. Nema dvojbi, odlično se i tu nogama kreće Derek Fisher. Krivac O'Neal zbog velike 3 osobne pogreške u napadu. Ostao je u igri. A zanimljiv je taj kriterij NBA sudaca. U prethodne 2 utakmice nema neke razlike u igri Shaquilla O'Neala, ali nijedna mu u napadu nije svirnuta. Sada u kratkom vremenu se za malo zakomplicirao. U kratkom vremenu su mu pronašli 3. Sada bi ovu situaciju trebao iskoristiti maksimalno Mutombo. 5 sekundi do isteka ovog napada. McKee mora ići na šut. Nema koša. McKee, skroman učinak, 7 upućenih loptu prema košu, samo 2 pogođene. McKee, Baron Hill, slab učinak. Show, O'Neal. Pokušaj asistencije, neuspješno. Hoće li McKee ići do kraja? Samo lopta za Sixersa. Ne vadi iz igre. Ne vadi iz igre Shaquilla O'Neala, Phil Jackson. A onda bi to bila prilika za Mutomba. Zna Phil Jackson da...
je. Lakersi bez Shaquilla O'Neala. Pogledajte ovdje Iverson. Pa onda sudar sa Fisherom. Pa onda Eric Snow. Da. Dugačak je popis tih ozljeda, povijest bolesti Allena Iversona. Praktički nema dijela lagana na Fisher. Nema još slobodnih bacanja. Plus 4 Lakersi. Najmanja razlika je bila 3 na početku ove četvrtine. Bryant je čovjek koji može održati Lakerse. Fisher, Iverson, Mutombo, McKee. Iverson dvocifreni u skokovima. Blok Mutomba, pik igra. Igra Iverson na tricu. Ne. I kao na kuglanu padaju. Međutim, Mutombo poentira. Plus 2. Kada smo pogrešili, O'Neal je da, ipak su pronašli osnovnu pogrešku Bryanu Shawu. Shawu su svirali prije toga. Spasio ga je Shaw ili to je taj kredit kojeg mora imati najdominantniji igrač lige. Znači prekršaj kredita, ali plus 2 je samo. Gubi loptu, Bryant želi prekršaj. Ide Philadelphia ka iznenađenju, moguće čak i vodstvo. Opet Mutombo, 2 na 2. Bell ne usuđuje se, Mutombo također neće kucati od ovuda. I dve lopte idu za Iversona. Pokušaj pravog šuterskog učinka. U drugoj utakmici primjerice ubacio je 14 koševa. Shaquille razgrče i promašuje. Rađa Belova hvata. Snow, izbijena lopta Snow. Ima je sada Shaw. O'Neal protiv Mutomba. Ne. Ipak Lakersima. Da. Igra nogom Iverson. Ali samo 2 je razlike za Jezerčane, Lakerse. Duge 3 minute do odluke. Biće 2-1.
problemi sa prekršajima i Fischer i O'Neal po 5. Hill nevažno kod Philadelphije zbog njegovog učinka, ali zanimljiva je druga brojka. Kobe Bryant i Iverson isto po 28 pokušaja trošenih lopti, 12 je realizirano. Bryant 30, Iverson 29 koševa, Mutombo 23, O'Neal 28. Kod Sixersa još jedino se vodeće dvojicu priključio Eric Snow sa 14 koševa, ali također šutom manjim od 50%, 4 pogođene lopte od 10. Na drugoj strani najviše još Derek Fisher, 7 koševa. Ovo je taj prekršaj Snowa kada je svirano Snowu, a onda za svaki slučaj nesuđeni prekršaj O'Nealu. Ne može ipak dvije osobne u jednom napadu. Da. Shaquille O'Neal 28 koševa, njegov šut 10-19, 11 skokova. Potpuno isti broj skokova kao i Allen Iverson i Dikembe Mutombo. 84-82. Isto je ta priča o kojoj smo pričali usporedbe ove finalne serije sa filmom Rocky i sad to naravno eksploatira se i pušta se na velikom semaforu u dvorani. 9-2 Philadelphia nakon što su imali tu finu seriju. Bryant nema koša, ali O'Neal je tamo osigurač. Obojica sada po 30 koševa. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, njihov standardni play-off učinak. Da. Plus 4. Lakersi nakon poluvremena plus 10. Nakon treće plus nema koša. Plus 9. I Fischer srdačan pozdrav. Fischer. Prvi igrač sa 6 osobnih prekršaja. Fischer učinak, šut iz igre 2-5, nije ubacio ni jednu tricu. Ukupno 7 koševa, 2 skoka, 2 asistencije. Prigoda je za Lua, 7 koševa. Fischera koji se proslavio protiv San Antonija u četvrtoj, 28 koševa i 6 trica ako se sjećam dobro. Harper u prošloj utakmici doajen je imao poneku minutu, sada ne. Iverson da. Peto njegovo pogođeno slobodno bacanje iz 7 pokušaja. Plus 3. Plus 2. Već je bilo plus 2. Dakle, stalno Sixersi prilaze, ali nikako da poravnaju. Sada je svaka lopta 2 minute 40. Browns i Raja Bell. Show. Izbijena. Ne. Mutombo. Treća. Pristojni Mutombo. Prividno bez emocija. Pokušaj izbijanja je izbijeno, ali ipak je bio na leđima. A kako će drugačije? Srećom po Lakerse nema slobodnih bacanja, premda ostaje onaj sjajan učinak Shaquille O'Neala sa linije slobodnih bacanja u prvom poluvremenu kada je od 9 pokušaja 8 pogodio. Tad bi bilo zanimljivo vidjeti njegova slobodna bacanja. Udvajanje. Da, ovo je najbolji Iverson pomaže. Osobno u napadu. Je. Da. Nokautiran i izbačen na jednoj strani Mutombo, a na drugoj strani samim time Shaquille O'Neal. Čekali su ga, čini mi se suci, jer tu kao nokaut, klasičnim laktom, 2 put laktom. Ide kao traktor. Mutombo je dobio snažan udarac, povlači se i jednostavno to odgurivanje, to razgrtanje moralo biti sankcionirano. 3 osobne pogreške Shaquilla O'Neala u napadu. 30 njegovih koševa, 12 skokova i 6 osobnih pogrešaka. Velika završnica, vrlo bitno je dobiti ovu utakmicu, ko će preći u vodstvo, ko će prvi doći do
dve pobjede, ipak to otvara sasvim drugčiji rasplet u sljedeće dvije utakmice. Ipak se može reći da momčad koja prva stigne do 3 pobjede može računati i na trofej. Iverson umjesto izjednačenja gubi loptu, prolazi pored Lua, ovdje je malo... Fox dobro reagirao. Ne, Foxu svirana osobna pogreška. Ja sam mislio da je izgubljena lopta. I sada Iverson iz slobodnih bacanja, prilika za izjednačenje. Ne. Mogu biti itekako skupa ta promašena slobodna bacanja ponovno Sixersa. Sixersi za sada slobodna bacanja 18-25, 7 promašenih. Prošle utakmici 11. +1 za Lakers-e, samo +1. Lopta za Lakers-e, za Lua. Ide pritisak i povlači Phil Jackson, potez iskusni Ron Harper ide u igru. Ron Harper, čovjek koji je igrao i za Phila Jacksona, naravno u Bullsima, ali i za Larrya Browna u Los Angeles Clippersima. 5 godina u Chicagu, 16 sezona u NBA-u, zadnje 2 u Lakersima, +1 Lakersi, zagrađuje se Rick Fox, iznuđuje osobnu Mutomba. Mutombo, 4. osobna pogreška. Povlačenje starijeg gospodina koji ima 35 godina, malo šeta Phil Jackson. Ron Harper u prošloj utakmici dobio je vrlo bitne minute u trećoj četvrtini na raspolaganju, odlično ih je iskoristio. Za 7 minuta ubacio je 5 koševa, toliko iznenađujuće da je čak i Kobe Bryant rekao kada sam vidio Harpera na parketu nisam znao u prvi mah o kome se radi. Naime, toliko je učinak. Nije ga vidio u doigravanju, jer čim se Fisher osposobio za zadnjih 20 utakmica, Harper je izgubio svoju minutažu. To je bila nekako najslabija karika u Lakersovoj igri dok se Fisher nije pratio. +2. Lakersi. Iverson, Raja Bell promašio loptu, Fox uhvatio 2 dobre, timeout Fox. Raja Bell nije uhvatio loptu, 2 dobre reakcije Ricka Foxa. Novi timeout. Ovdje je Fox zvao timeout. Rezigniran pomalo Allen Iverson. Dobar prodor, fina asistencija, ali njegovi su igrači to nisu znali iskoristiti. Ne bi bilo nezasluženo da Lakersi ovdje pobjede, jer su u poluvremenu na 10, nakon treće 9. Filadelfija vodila tek u prvoj četvrtini. Stari trio, stari suradnici crtaju taktiku za posljednju minutu i pol. Phil Jackson, Tex Winter i Jim Clemens.
kolega Mario Zorko radi finala sa mojom Venkoštom, da su produžeci. Tako da prvi utakmici, sada je uzbal za Lakers-e, minuta 34 do kraja. Ne bi bilo loše, naravno da se ode u novi produžetak, premda Lakersi u finiš ulaze bez Shaquille O'Neala i sad je teško reći kome je to odlučujuća prednost. Shaquille O'Neal, naravno da bi lopte išle na njega, znamo kako izvodi slobodna bacanja, pogotovo u tim završnim minutima. Premda večeras demantirao i pogađao 8 od 9. 11 skokova Iverson. Za Foxa i ostaće u posjedu. Maksimalni pritisak na loptu Sixersa, osnovno je ne dozvoliti naravno Kobe Bryantu. Evo, pobjegao je Rađe na šutak. Čovjek koji će odlučivati, Kobe Bryant. Ostao je, zaustavio se Kobe Bryant na 30 koša. Traži prostor šut i prolazi Bryant i pogađa. Prolazi iz koraka Bryant. Super važan koš za Lakers-e. Vratit će ili pokušati vratiti Iverson. Ovdje se oslobodi. Ako se oslobodi, uspio je. Ima li dodavanja? Ima. Prolazi Rađabel. Ne. I pogodak. Čovjek tek što ušao. Kevin Ollie. Važan. Sada sve važno. Zapravo Bryant plus 4 Lakersi. Kevin Ollie došao ove godine iz Jersija, čovjek za male role, Rađabel, pa onda napadački važan skok Olija, plus 2, još dodatno bacanje, plus 1. Već su jednom došli Sixersi na zaostatak od jednog koša, negdje minuta otprilike do kraja, točno minuta, 8-9, 8-8. Zanimljiva taktika Larrya Browna, ove ključne odlučujuće trenutke igra bez Dikembe Mutomba. Da, upravo sam htio reći da je tamo pod košem Mutomba, ali evo ga. Da. Ori, ali je 3 ili 2, u svakom slučaju Orijev koš. Treća njegova trica bez promašaja. Robert Ori trice, 3-3, jednu je već pogodio upravo isto tako u vrlo bitnim trenucima kada su se Sixersi opasno približili. Opet sjećam ti Houstona, vremena u Houstonu kada je znao serijal trica postići Robert Ori. Lakersi na plus 4. Trica Derek Fishera izvukla je Lakers-e u drugoj utakmici. Možda će ovo biti baš trica Roberta Orija kojom će Lakersi slaviti u First Union centru. Ali čuđenje što trener domaći ne koristi Mutomba jer bi sasvim sigurno Iverson točnije podvalio, a ovako su se mučili Rađabel, a i dobro reagirao na kraju Poli. Duboka koncentracija Alana Iversona. Sve je sad na njemu. Zna i on da sada on mora biti taj koji ide na koš i na poentiranje. Nema puno vremena, 47 sekundi, 4 razlike za Lakers-e. I još 3 moguća timeouta. Vjerojatno je Larry Brown imao tu ideju da spriječi upravo te ubačaje sa vanjskih pozicija sada kada nema Shaquille O'Neala, međutim dogodilo se to najgore što se moglo postići. Se trica Roberta Orija sam na šutu i kaznio je to 3 put večeras. Oli
će žuriti. Sad moraju zabiti jednostavno Sixers. I za malo Lou. Iverson. Neće. Ali za Sixers. Išće prkati to. Oli preko Kobe Bryanta. Time out novi. Pozvao je Larry Brown. Nije ušla trica Alana Iversona, njegov šut za tricu za sada 1-6. Ukupno 12 ubačaja iz igre od 29 ispucanih lopti. Dvije utakmice finala, što se trice tiče, Iverson 18-6, znači svaka treća. A mora će sada Filadelfija ponovo ići u brzi šut. Na obje strane još po... timeout za svaku stranu. Gledajte Iversona. Ali na drugu stranu za McKeew, udvajanje na McKeew. Hoće li Raja Bell? Hoće, neće. Ali Iverson skače. I prekršaj je bio, ne znam da li sviran. Od strane Lua. Raja Bell. Slaba trica Filadelfije večeras. 2 od 10. I osobna pogreška na trici. 3 slobodna bacanja. Sada je to prilika opet da se vrate, ali Iverson 1-5 za tricu, 10-7 iz slobodnih bacanja. Vrlo bitno, ako pogodi sva 3 slobodna bacanja, tada je utakmica potpuno otvorena. Plus 3 Lakersi. Allen Iverson 33. koš. Mirna ruka. 34. Plus 2. I 35. Plus 1. Zabrinut Shaquille O'Neal. Ali sada nema više odgovornosti na njegovoj strani. 92-91, 27 sekundi. Veliki pritisak odmah na ovome dijelu. I da li uspijevaju? Uspijevaju proći. Nešto je svirano ranije. Ori je pao. Dvojica Lakersa su bili sami pod obručem. Kobe's hands. Now you force Robert Horry to go to the free throw line. Got to make them both. If he does, you're still down only 3. If he splits them, you're down 2. And if he misses them both, you've got the ball with a chance to win. You haven't led since 27-25. Imagine if the Sixers steal this game. The last time they led Mom was at the 1-minute mark of the second quarter. Dikembe Mutombo has checked back in. Horry, a 71% free throw shooter during the regular season and receiving the treatment from the crowd. He is a very cool player under pressure. Yes, he is. I remember the big 3, and now this would be a huge 5 points. Remember now, Shaquille O'Neal is fouled out, so if the Sixers can get this in overtime, you would have to think it would be their advantage. Lakers up by 2. Both teams have 1 timeout remaining. Horry calmly hits both, and Larry Brown using his final timeout. So Robert Horry with 10 of his 13 points here in the 4th. Lakers with a 3-point lead. We'll be right back. Well, this play looked like maybe it was going to be an innocent play, maybe not mean much when it happened back in the first quarter.
Shot clock looked like the violation as the ball is still in Shaq's hand. 0-0 on the clock. He did score. Now we have a 3-point game. That hoop could loom large as the 76ers will come out on the floor. There's 21 seconds to go, Marv. I still don't think you have to shoot a 3 here. I think you can drive to the basket, you get a quick 2. If you score, you can foul. You extend the game. If you take a 3 and miss it and they rebound it, chances are you're going to lose the basketball game. So don't take a 3 unless it absolutely just presents itself and it's a great look. See the three-point shooting by the Sixers. They're just 6 of 18 from the field overall here in the fourth. Allen Iverson has been the man, as you'd expect, with 14 of his 35 here in the fourth quarter. Both teams are over the foul limit. Iverson, played by Lou, taking it to the bucket. The tip knocked away, inadvertently by Jones, and now foul. That was a great defensive play by Kobe Bryant. He's the one that came over and changed that shot. He's a second-team all-league defender. Last year, the youngest player ever to make the all-defensive team. We talk about his offense. This could be a game-saving play. Now, watch the penetration. There's no Shaq, but watch Kobe come over and change this shot. Makes it a difficult shot. Now, Iverson gets knocked down after the play. And watch Kobe. Just keep your eye on Kobe. He's not worried about Raja Bell. He comes over. Robert Horry comes over, and who ends up with the rebound? That cool customer, Robert Horry, who's hit 5 big points here in the fourth period. Can he seal the deal here with 2 free throws? Foul on Snow. And Robert Horry, as we mentioned, a 71% free throw shooter during the regular season, has that stroke going. And the Lakers now 21 of 24 at the line. 14 points for Horry. The Lakers open up a 4-point lead. The Sixers have used all their timeouts. They have to play it out with 9 and 5/10 seconds remaining in this fourth quarter. So Horry hits on both 96, 91. Iverson racing down. Iverson kicks it out. Snow for 3. And that will wrap it. The Los Angeles Lakers able to come away with a victory here in Game 3, despite the fact they lost both Shaquille O'Neal and Derek Fisher on fouls, and they take a 2-1 lead in this best-of-7 NBA Final Series. Well, I think Iverson ended up with 29 shots. So the 2 losses, 29 shots. In the game they won, he got 41. When he gets up 30 shots, they're 8-2. But they fought to the finish, and it was the Robert Horry show late in the game.